abo ku rubuga rwacu aho bukeye turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, n'abagifite ijoro nabo ni bucya, nabo tubifurije ijoro ryiza. Naho bukera turaja gufatanya gusoma ijambo ry'Imana. Tubanje gushimira Imana ituramukijeho turi amahoro, kandi tubifurije kuja mu materaniro kuko ni umunsi mukuru. Mugire amateraniro meza. Imana ibane natwe twese. Tugiye gusoma amajambo y'Imana adufasha. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Yesu yabavuzeho ibyerekeye abigisha b'ibinyoma, ariko ndashaka ko dukomeza na Petero nawe ingene yashoboye kuyivuga. Yesu yabivuze muri Matayo ibice 7:15 kugeza kuri 20. Yavuze ibyo abigisha b'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma, ingene bazoyobya benshi, ingene bazaba bameze, ariko ngo tuzobamenyera ku mbuto zabo bera. Imbuto nizo zaziranga umuntu uko ameze. Reka twumve Petero kuko yandikiye abantu bose, yandikiye ayo majambo aravuga ku Bisirayeli n'abanyamahanga. Dusome ni ibice Petero wa kabiri ibice 2 n'umurongo wa mbere dushike ku murongo wa 3. Twumve aya majambo yerekeye abigisha b'ibinyoma, n'ingene dukwiriye gukura tukabamenya kandi tukabirinda. Intego y'amajambo nuko atubwira. Biravuga ngo ariko kuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli. Turabyumvise, abahanuzi b'ibinyoma badutse kwaduka mu bwoko bw'Abisirayeli. Niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa. Tugende twumva ayo majambo ijambo ku rindi. Bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka. Izo nyigisho abigisha b'ibinyoma n'ab'ibinyoma bakavyitira ngo babwiwe n'Imana, kandi ari inyigisho z'ibinyoma. Ngo bazazana rwihereranwa ngo inyigisho zirema ibice ngo zitera kurimbuka. Imana itubabarire, zitera kurimbuka. Izo nyigisho zabo zizatera kurimbuka. Ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye. Turabyumva, bazamwihakana. Bese shebuja wabacunguje bizanire kurimbuka gutebutse kwihuta. Tuko turabyumva n'ukuri ingene bateye, ingene bameze. Dufite kubimenya ngo bizanire ngo kurimbuka ngo gutebutse. Turagiye haravuga ngo ingeso zabo z'isoni nke ngo benshi bazazikurikiza. Muri barya bazahaye bayobywa muri iki gihe cy'imperuka, izo nyigisho zirahari, kandi ngo abenshi ngo bazazikurikiza, bazakurikiza izo ngeso zabo. Ngo bazazikurikiza batukishe inzira y'ukuri. Muko murabyumva, abantu benshi bazabanga kwihana iyo babonye abari bitwa ngo barihanye ariko batagendera mu kuri. Babona inzira zabo, babona ingeso zabo n'ukuri, bakareka inzira y'ukuri bakazimira. Kandi ngo irari ryabo ngo rizabateza gushaka indamu kuri mwe. Murabyumva ingene iryo jambo, kandi irari ryabo tuzoza tumenya dukure, tuzoza tumenya abantu uko bateye, ngo zizabatera ngo gushaka indamu kuri mwe. Bababwire amagambo y'amahimbano. Ntabwo baza bavuga amajambo y'ukuri,
ntabwo ari umwuka ubabwiye ngo bazavuga amagambo ngo y'amahimbano, ngo ariko iteka baciriweho uhereye kera ngo ntirizatinda. Imana ibabarire abantu bameze gutyo, izo ntego zabo ngo bafite amagambo y'amahimbano, bagahimba ibyo agiye kuvuga ndetse akabyitirira Imana. Tuko turavuga ingene dukwiriye kubamenya kandi tukabirinda, ngo ariko iteka baciriweho uhereye kera ngo ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira, ntigusinzira, kurihuta kuraje. Imana iturinde iryo ribi n'abo bigisha b'ibinyoma bo mu minsi y'imperuka. Dukomeje kumva Petero ingene nanone yakomeje kugira ngo dusoze, ni urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice ni 3 n'umurongo w'17 kugeza ku 18. Ni amajambo magufi y'amaverise 2 turabyumvishe. Subiyemo Petero wa kabiri ibice 3 n'umurongo w'17 ugeze ku 18. Twumva ingene yashoboye guhugura abantu. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, turiko turabyumva hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibice none n'iteka ryose. Amena. Ya Imana ishimwe. Hariho amena ya Petero, natwe twongeye kuvuga ngo amena. Arahuguye y'amajambo meza, muyafate. Ngene Petero yavuze ngo nuko rero bakundwa, yabwiraga bizera, ubwo muburiwe hakiri kare, tumaze kumva inkuru zabo, ngo mwirinde mutayojwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, ngo mukareka gushikama kwanyu, ngo ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibice none n'iteka ryose. Amena. Ahubwo mukurire. Ndabifuriza gukura mu buntu bw'Imana. Duharanire gukura kugira ngo tumenye bariya bigisha b'ibinyoma bafite amagambo y'amahimbano, bashaka kuyobya benshi ngo kubw'indamu zabo, kugira ngo bahabwe indamu zabo. Abo bantu tubirinde. Nimukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Yesu abane natwe kandi mwakira aya majambo. Muyasubiremo, tuyasome, tuyatekerezeho, twirinde. Tugeze mu bihe bya nyuma bene data, ibi bintu turaburiwe hakiri kare. Nuko Imana idufashe dushobore gukurira mu buntu bw'Imana no kwirinda abameze kuriya, kuko iteka ryabo, urubanza rwabo rurihuta ngo rwo kuzarimbuka. Imana iturinde kuzarimbuka, ariko tuzabeho iteka ryose mu bwami bwo mu ijuru bw'umwami Yesu Kristo azagaruka. Ngaho nimugire umunsi mwiza. Yesu abane natwe. Amena.